Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob ying jongpi Kalau jadi penduduk langsung display yang ini saya kami tahu non kemarin blok Kongres MP kalau ini terekam alam dan air ada NDC teman-teman ada dat dan play kalau yang Presiden juga Kongres Shillong City Dr. Omar Lin Kindia Hagat way tri kuno pra arjar pausau le play pai bai ko office trekam jaganong thamai constituency hakashnong pokse hagani gesngi laidan langkinong kitkam jaganong thamai block congress committee ukertong jaga party banyak khunyak election MDC nanong thamai constituency ba Alan Victor Lingdo ringkat lang bar kinong kershanjong u Bun naki konstituensi ki beliau ki mendapat thani ke kongres. Dari mentah ngatrai ngapai ngap kacuba hai ki beliau kila pet tu cakap sen kongres. Dia hak ni ke kelman ngai ku play iba alan iba trai rehem iba trai rehem. Ha kini ka kenti bila penyo ru yangi kini ke office jongka nong tumai blok kongres komiti ibnia dapai bangangi ju nani sekeman ki babha kinwan biang sekali konstituensi jungi play position I can prove do malam manang ni semat dunia ya harus kami jam cuti masuk kemen menong ni bagi kendo saya ba Omar mas ndap meeting barnga ni kendo iba Omar janmir hadian kaya kene kam ban menta poi haru kene keput ba iba alan inong ikertong Iban salong ikutong keempat announce ke blok district lu keempat lah announce nama beli nama di form keempat poi si district te wat ke district bukan nama announce ngai ni suatu ba halong thamai tentang wei ukurtong tari baharan dengan kermen ba minta dari sini telang Jangan kenuhun, jangan seng kongres. Indonesia ar kenuhun. Indonesia kenuhun ba alan bat kenuhun ba shil. Dia gede kenuhun jangan seng kongres. Dikermen bahkan nyai ni kumni bat ngindang oi shadow uput bangin ngin ra ya kena meladu. Nama klempep ngangasong bahkan nam ladu kada Ahmad. Kanong ketua konstituensi kedai kawai konstituensi minta kepada niong ba nilayo lupa lada uwe misi lada kejingkai hitam kamdei tang nai balan nabi bilang kesian Bandung berbentuk ia gipai ba namar ba minta kina pek beliau gipai kuat syatang ahli parti kata de kawai kedai PPP ba kedai kawai kan kedai kan kongres Jadi tang ini apa parti di nyesepkan di nabut ya kejinglong kita kandidat kiwi mereka sokmen benoh hai mai balan ide beliau pula pro biang kejimut-jimut kan pula tip banyak ya kini keluar barang kemen bah kanong semai bentar kesai dawei samlarang ba beradab pura berkempel unum penedong yang dipakai jang konstituensi ne kejelah orang koi ni kum kibreri kilo kiba nene geno ke yin sem kiba yo ya ke yin kawan rai ke jisngani nama bang yo ya ka tulung tumnai bangin chongin sa ka blok nong tomorrow na semua mata singi de kisi ko ba ini kemenang ba yo ini ying ang ibarit
Andrei nagani ke yin kimi ke idea kibabun bakumno ka block congress committee nong mai nong kabat kinong ilam jongka kibandang sajid nong teman kin sekli ya katasi bat kumjuru ya kejela andai ke yin baba nong bang sipido andai ke yin baba ki jewing kiba ya pen ki bijabing ki babun ki ni kedua ni ban peran gumno ban penklannya ke parti ban peran gumno ban penjab ya kandidat jungi ban peran gumno ban interekam ban bahaka konstitusi kesno kethau bat kejela ki berawe Akaban ikong ngasngo ya kaban aingo iuway ba ula ple ya gi ya kum kene kalat ya kabang indon lang kum ni ban ya sakhi lang ya kane kasngi kabakan ma kaba sa kan ma ru se ya ka history jong kanong my block congress committee bangin yo ya kon rung hapo jong kane ka tunum hapo jong kane ka sam ya kabangin play pat ba ya kane ka office trekam jong kanong my block congress committee kuma plai haki tayo giblalet ni Kinong Christian Joy Pak Charles Baro Nilai Ming Bat Yimdan Shu Bat ka TMC Tim Menta Nilai Awat Ya Kayim Bangimdan Yala ka Jong Kayim Laka Jong ka Jaka Ka Bangila Ya ka Ban Trekam Ya ka Bangila Ya ka Ban Ya Jan Bat Upat Ba Kumta Ngis Ka Ay Ka Jing Skongu Ya Itrai Jong Na Kayim Ikong Israeli khatngor iba nyedai si baying basam iba lakloi ban ai ya kini jaka bangin perlong ya kini ka office trekam joganang tmai block congress committee bat kerpang ira padong ya ibadeng iba yuju khodit bila sya badila ai ni kata permission bangin don ya kini ka office ha kini ka jaka bat kerpang ru ngasoi ban ai ngo ban ai kumplay ya poro kinong tray kiba hakmat kiba ngidon ngi mentai ka tim kabang ngilami na ka tim ji baca ban mentai ngai don lang kongres ba ina ya kaban pentulun bat ban bu ya kade ka singi kabang ngila ban play ya kade ko office nakaliang ka jongang ngaso ba habang i-play ako kani ko office kadai habang ikwa banyajan ba upat ba namar ba habang ya churum seneng kibriyo kijukli hangno fibu hangno ngila bane kundo ibi hot wan haying jonga inre kidon kipor pat kiba don kikap kawa hapan ya kundo ha po kajakatre kumta kalau iki ba haki tayo ki bansawan ngin sala ya kaban plino ya ka office trekam badai akum gani kasngi ngasngo ya kaban dap da kajing semua kuman banyo ban pli ya kani ka office ban ngai ku play kerpang i president ja Shillong City ibla shim ya kata ka benta ban khap ya uni ribbon nang banang ni sakman ila ya kaban trekam bat banla ru ya ban kenen ya ginu kijing kiba empat ba jong konstitusi ya kendo oi kumulai ong meneba nga nilai apply ya ke tiket nga simat ngalai apply ya ke tiket jong kongres bat yang next kam hiru ba da kajing menjur lang ina ya kaban yo ya ke tiket na kaseng kongres namar datang kaseng kongres kabala shisha ya kaban wanra ya ka jingkla kaban wanra shisha ya ka jingsuk ka jingsan kaban wanra shisha ya kata jingla dut kabang ngina banya shrum seneng namar baling ong kumta habang arung nagaway kiyeng syakoy kiyeng habang alit banya kendu ya ki pararong syong ka jingkli ka baki kli pinyang na kaseng ayu te
nga habang ngai keduk bat nga habang ngai pilih jengmut pergi ka juba ka mong ini yang nak keseng kongres bat masnong bakadai keseng kongres kibriu kiba pediang bat kiba don ha kita giing yong bat dai tang kata keseng kabangi akwa dai tang kani keseng kabangi lakwa ya kaban penki empat ya ka bat kumamene balakren dari presiden jong kani kanong Tumai Block Congress Committee yong ba aman sya ngi ba aman laki konsensi ngi ya kata kajing kikli mo kajing ya yo ban kersiu lalu ke kersiu tia ya keseng kongres bat amtang ikerman ba amtang nagani konsensi banginyo ya kajing job ya kani MDC election hinrai ya kiwai part ki konsensi kenang ba hamtai pot disi konsel inyo ya kaban sensyar bat banlong kita kiban peniat ya katai disi konsel da ki nong mikman ade ki nong job jong keseng kongres ya kata ka kubor saya kiwai part bangila ya kaban pentip hapo jong konsi bangidon yo candidate jong keseng kongres uban yakun na kani ka 16 nong tumai konstitusi kitang na intin nga sungugan ay kublay ban ay ngets kamba nila ya kaban nang yatray nang ni sakman kanang ba inyo banyo yo tawso jang ka jingjo